ke a leboha bomme le bontate ho hlompha le ho opela together le sponono sa ka hore next time mix ke ka mo tloela ka re batho ba le ke re opele ha bana taba le opela le seng ha letsatsi re badile lentswe la modimo bukeng ya Jonase chapter 4 mme ke rata hore re lebelle verse 4 jalo ka mohlodithero wa rona hoseng ha letsatsi lena mantsweng ana ao ke tlo kgopela hore ya itshwereng ka sepedi a re balle yona Jonase chapter 4 ya itshwereng a re balle just verse 4. Jonase chapter 4 verse 4. Thogo ya ditaba re pefelo ya Jona le kolobohloko ya modimo. Verse 4. Morena a mo fetola a o bona go lebane gore go befelo. leo ke lentswe la modimo mme modimo a le shogofatse dipelong tsa rona a se ka le shogofatsa fela le tle le sebetse ka rona ka Kriste morena amen. Na o bona o dira hantle gore o tle o befelwe ya ka e re na ke hantle ha o hlomohile kapa ha o kwatile. Translation tse ding di re is it okay kapa ke hantle ge o le angry ho sebediswa lentswe leo angry. Now letsatsing lena ha ke tsebe why modimo a mphile ditaba tsena mara ke fila o kare nka bolela le lena ka anger goba go kwata goba go bifelwa. So letsatsing la lekgono re tlo bolela ka go bifelwa mme baratuwa pele re ya ditabeng tsa rona ho na le taba eo ke ratang hore re hlahise e tholahalang mona bukeng ya Jonase. Maybe o ka nthusa fela wa tshwara motho ya leng haufi le wena o mo botse potso ena e bonolo hore o kwatetse eng. Ha kwa tupatia o kwatetse gore mo bifetse o kwatetse ka be se ka wena ka se modimo e ratehang mo re badileng teng hoseng ha letsatsi bukeng ena ya Jonase. Me ke rata hore nna le wena pele re ka fihla ditabeng tsa rona ke hlahise fela hore ha o bala buka ya Jonase testamenteng ya kgale pali kapa story sa buka ya Jonase se tshwana le goba sena le dintho tse tshwanang le bophelo ba Jesu Kriste. In other words, there are similarities pakeng tsa buka ya Jonase ha mmoho le bophelo ba Jesu.
taba tsena re di bona mathomong a buka ena ya Jonase, moo Modimo a reng ho yena, tsoha o tsamaye o ye Ninive o ilo bolella batho ba Ninive ka nna, o ba rute evangeli ya ka le ka mmuso wa ka, o ba rute le hore ba pholoswe, ba fetole ditsela tsa bona, ba phele ho ya ka moo nna ke batlang ba phele ka teng. Hobane batho bana ba Ninive ba na le bothata ba hore ba iphelela ka ho rata, ebile ba iketsetsa sebe, ba ja sebe ha monate, ba iketlile ka mokgwa o ba ratang. Jwale Modimo o roma Jonase hore Jonase, tsamaya o ye Ninive o rute batho bao ka nna, o ba bolelle hore ke batla hore ba sokolohe, ba fetohe. The same way le ka Jesu Kriste, Modimo ha lemoha hore jwale lefatshe e kare le se le phela ka ho rata, batho ba se ba phela ka hare ho sebe, yaba o romela Jesu Kriste jwalo ka mora hae a nosi hore atle a tlo ruta batho le ho ba kwela le ho ba bontsha tsela ya mmuso wa Modimo. Now lietong la Jonase le yena ha o tshwanetse hore a tsamaye a ye Ninive, o ile a kena sekepeng a patala tjhelete e mo isang Tarashishi. Empa now the difference e nyane e hlahellang ke hore Jesu yena ha a tla lefatsheng o tlile ho tlo lefa goba go patala dibe tseo nna le wena re di entseng. Empa Jonase yena leeto la hae la ho ya Ninive, bomme le bontate, it was for free, e ne le mahala hore a tsamaye a ye Ninive. Empa ka lebaka la ho se mamele Modimo a tsamaya a nka sekepe se yang Tarashishi, he had to pay. You pay ha o nka direction e wrong. It's for free ha o tsamaya direction e lokileng. Now Jesu o re shwetse for free, but it costs us ha nna le wena re sa batle mo amohela. Jwale le Jona le yena o nka sekepe o ya Tarashishi, ka hare ho sekepe baratuwa ho tsoa ledimo, ho ba le metsi le maqhubu a lewatle a batlang ho metsa sekepe, mme ba dula fatshe banna bana ba leka ho laola ka lotho goba ba sebedisa ka polelo ya lena le re ke matema nkere ba sebedisa matema go laola. They cast a lot ho laola hore ho nkane ho ena le ledimo, hobaneng ha o tsoa ledimo, hobaneng ha o tsoa moya o batlang ho fetsa bophelo ba bona. Le Jesu Kriste baratuwa ho ile ha ba jwalo ha a le Golgotha, nakong eo ba seng ba tlo mo beha sefapanong, ba mo apola kobo ya hae, mme ba laola ka lotho hore ke mang ya ka nkang kobo ena. Di-similarities pakeng tsa Jona le Jesu Kriste. Now ha ba fumana hore motho ya leng phoso mona ke Jona, ka mora hore lotho e ntshe Jonase, mme ba decide hore ba late Jonase ba mo botse hore hantle bothata ba hae keng ha bona ba kena kotsing ka lebaka la hae. Jonase o bona hantle hore kana ke entse phoso ya o se theletse Modimo, mme batho bana ba tsietsing ka lebaka la ka, hobane nna ke sa ka theletsa Modimo, o sacrifice bophelo ba hae, o re go kaone le nke le lahlele ka lewatleng hore lona le kgone ho pholoha. The same way le Jesu Kriste a ileng a tla re nkaone nna ke be sefapanong, ho bethelelwe nna, ho bapulwe nna, ho na le hore ho bapulwe nna le wena.
Now ha tsena kapa ba mo lahlela ka lewatleng, Modimo o bontsha mohau wa hae ka o romela tlhapi e ileng ya metsa Jonase, mme baratuwa for 3 days Jonase a le ka hare ho mpa ya tlhapi, and 3 nights Jonase a le ka hare ho mpa ya tlhapi. The same way as Jesu le yena a ile a dula for 3 days ka hare ho lebitla, bakeng sa hore nna le wena re fumane pholoho. Mafelelo Modimo o roma tlhapi ena hore e tle ntshe Jonase ka hare ho lewatle, mme ge Jonase a setse a tswile ka hare ho lewatle, wa hopola hore o tlamehile hore a tsamaye a lo etsa mosebetsi wa Modimo wa ho hasa efangedi. Ha o bala efangeding ya Mateo chapter 12 verse 40, o utlwa Jesu a bua mantswe ana, jwalo fela ka Jonase ya ileng a kena ka hare ho leruarua kapa ka hare ho tlhapi, a dula mpeng ya tlhapi for 3 days and 3 nights. Le nna jwalo fela Modimo o batla hore bakeng sa hore le pholoswe ke tle ke kene lebitleng matsatsi a mararo, mme ke tswe ke pholositse setjhaba. Jwale baratuwa, ha Jonase a setse a fihlile Ninive, o thoma jwale ho hasa efangedi, mme batho ba Ninive ho no le bonolo hore ba dumele efangeding eo Jonase a neng a e hasa, ka lebaka la hobane ba ne ba utlwetse ka ditaba tsa hae tsa hore o entse mohlolo motho enwa, o tswa ka hare ho tlhapi, mme tlhapi ena ha ka a kwa, empa o ile a tsoga, ke yona o fihlile o tlo bua ditaba tsena. Jwale mohlolo ona o no etsa hore batho ba Ninive ba dumele efangeding ya ya Jonase. The same way as Jesu le yena a ile a kena lebitleng, mme ge a tsoa a etswa ka gare ho lebitla, ha a thoma ho hasa efangedi gape, batho ba thoma jwale ho dumela hore kana motho enwa le yena o entse mohlolo, o kene ka gare ho lebitla, mme o tswile. Jwale re tlamehile ho mo mamela. Jwale baratuwa, ha ba setse ba mametse Jonase, ba utlwile thero ya hae, Jonase wa tswa o ya ka ntle ho motse, o dula teng, o iketsetsa lephephenyana, o etsa morithinyana wa sefate moo a dulang teng, a lebelletse hore Modimo o tla bolaya batho ba Ninive, setjhaba sa Ninive se tla shwa ka mora hore Jonase a se rute efangedi, mme a lebelletse hore Modimo o tlo bolaya batho bana ka hobane ba sa mamele. Le ha o le jwalo, still Modimo a etsa mohlolo, a hauhela batho bana ba Ninive. The same way ka nna le wena Jesu Kriste ka mora hore shwela le hore ruta efangedi, ya ba re fumana mohau, re pholoha sebeng sa ntate Modimo. Jwale baratuwa, mohlodi thero wa ka ke mantswe ana reng o kwatetse eng. Jonase o kwatile hoseng ha letsatsi lena, re kopana le Modimo a mo botsa, Jonase nkane o bifetswe, bifelo e kana Jonase ke ya eng? Baratuwa, taba ya Jonase ya hore a kwate goba a bifelwe, o na le all the rights tsa hore a bifelwe. Lebaka la pele la hore Jonase a bifelwe ke hobane setjhaba sa Ninive se ne se tsamaya le setjhaba sa Assyria mohlang se ne se lo hlasela Bajuda, mme ha setjhaba sa Syria se hlasela Bajuda, ho ile wa etsahala hore family ya Jonase e bolawe ke setjhaba sa Assyria se neng se tsamaya le setjhaba sa Ninive ho bolaya le ho utlwisa bohloko family ya Jonase. Do you understand why ke rona le right ya ho kwata? Imagine ngwane se a ratehang motho ya bolaileng family ya hao, Modimo o roma wena hore the very same person ya bolaileng family ya hao tsa mo morerela efangedi.
That's a difficult task. Jonase sa mo bolella Ninive hore e sokolohe. Jale Jonase o kwatiswa ke hore o entse mosebetsi o lekile o baleya a ba khutla mme jwale ga se a khutlile o rerile jwale o dutse ka ntle o expectile hore Modimo jwale a bolaye batho ba Ninive. But guess what? Modimo a hauhela batho ba Ninive. Jwale baratuwa hona le ntho tse pedi tse kwatisitseng Jonase. Ya pele ke hore Modimo ha bolaye setjhaba sena sa Ninive jwalo ka expectation ya hae. Taba ya bobedi e kwatisang Jonase ke hore ha antse a dutse ka fase ho moriti wa setlhare se wa iketseditseng sona, bosiu ha ntse a robetse ha tsoha hoseng Modimo o hlahisa sefate sa mokuru ka polelo ya ka re ke sefate sa monyaku, mme sefate sena sa monyaku seo Modimo a se medisang Jonase a thaba a re jo Modimo nketse hantle, Modimo wa nhlononofatsa a dula gabotse. E ka re Jonase o na re Modimo wa bona hore ke a safara jwale o ntliseditse sefate hore ke dule ka fase ga sona se ntirele moriti. Hantse a ipsina a dutse ha monate ka fase go setlhare sa mokuru, bosibu Modimo a romela seboko sa ja setlhare sena, setlhare sa kwa. Jonase a kwata hore Modimo ke ne ke thabile ke iteretse ha monate moriti, wena wa mpha setlhare ka kitimela ka fase ga sona ka dula moriting wa sona. Ha ke celebrate hore e ka re wena Modimo wa nkutlwa o nka setlhare sena gape. Jonase a bifelwa le go feta. Ke ka ho Modimo a mo makalla. Jonase o kwatetse. Jonase nkane o bifetswe. Mara baratuwa le a bona o na le tokelo yohle ya hore a bifelwe. Mara problem e kgolo ke hobane Jonase o a lebala. That's the biggest problem. E Modimo a lekang ho kgala Jonase le ho bontsha Jonase phoso ya hae ka hore Jonase o na le problem ya hore o a lebala. One, wena ke o romme Ninive wa kena sekepeng wa ikela Tarashish, mara ka boloka bophelo ba hao. Ha ba o lahlela ka lewatleng ke rometse tlhapi ya boloka bophelo ba ke o ha o etse Jonase. Now ha o khutla o sa tsebe o survive jwang ka hare mpa ya tlhapi o setse o le Ninive o ha sa efangedi o lebelletse hore ha batho bana ba sa sokolohe le ha ba sokolohile nna ke nne ke ba punish. O lebetse hore le wena ke o ha o etse e re ka re letimetse ke itlise o lena ka penenyana. Some of you le lebetse hore Modimo ila le etsa gabotse, Modimo ila le hauhela, mara le kwatela batho ba bang ha Modimo ba hauhela. Think about it. O survive o wa kubiwa mmereko wa survive, o feitse wa survive. Hona le dilo tse sa hlakaneng bophelong ba hao wa survive, Modimo wa hauhela. But now ha hauhela nna bona o befetse jwang. Okay, ha hauhela moaisane wa hao goba motswalle wa hao bona pifelo e o tlelang. Okay, lona ke a tseba le halalela ha le bifelo, mara ke a tseba bommele bontata o a tseba le wena mo dutseng teng hore itse ha motho wa hao kapa chomi ya hao e tla wena re ke thotse motho wena o tseba hantle o nona le motho le pallane o a mo kwatela. Ha re bile o kentse re motho nyala o setse o batla go criticize hore ke mmonana le mama o ba wa kwata. Mara o lebetse hore yena o na o thega relationship ya hao. Bommele bontate mohlang ngwana hao ana tsena sekolo re ne re rapela le wena hore a pase a fetse ge a setse a pasitse a feditse ha ba rona ba ya dikolong le bona ba pasa. Why o bifelwa? Why we fell ha nna ke reka koloi mara wena ha o rekile koloi ke ile ka thaba le wena simply because nna ke rekile e kgolo jwale wena wa kwata.
ka hore ya ga o nyane o mongwe o kwatela hore nna mohlang ke neng ke thola RDP ya ka e approviwa ka thoma o dula ka RDP ka thaba ra thaba le ena mara today wena o rekile big house bona fela motho o kwatile jwang o kwatetse hore wena dintho tsa o di tsamaya hantle empa a lebetse hore modimo le yena o kila mohauhela re jwalo rona batho ha o rekile 2-piece e ntshwa bomme ba o lebella jwang bomme ba ba mara wena hore a ba rekile sa bona o na le bona jele ke se jona se mohlahela mona o lebetse hore modimo o ile a ba le yena a mo tshireletsa ka hare mpa ya hlapi a ba fitla Ninive a bolokegile jwale ge modimo a tshwanetse hore a bethe Ninive kapa a ahlole Ninive modimo re a Jonase bona ho na le dikitikiti tsa batho ka hare Ninive around 1200 ya batho Jonase ba phitseng ka sebe wena ke o phulusitse ka o hauhela o le one mara o batla hore today ke bolae 1200 ya batho o befetsweng Jonase hore ke boloka batho ba ka modimo ore ho na le dikgomo le dinku le diphoofolo tse sa tsebeng left and right ka hare Ninive ke ya di hauhela Jonase wena wa kwata mara wena ke o hauhetse o le ka hare mpa ya tlhapi Jonase o lebala ka pele le nna le wena re na le problem ya hore re kwata because of re lebala ka pele you quickly forget hore modimo o ntshitse kae ya bobedi ke rile Jonase o kwatetse hobane modimo o ile a hlahisa sefate a dula ha monate moriting wa sefate later on modimo a bolaya sefate sena Jonase a kwata kore o kwatela le dintho tsa sa tsebeng di tlile jwang modimo o re ho Jonase a o etsa hantle Jonase ha o kwatetse sefate sa mokuru sefate se leng hore ha wa tseba hore se tlile jwang o itiretse sa hao sa le phepenyana nna ke bone hore sefate sena se keke sa o lasta ka o blessa ka sefate jwale nna modimo ke nkile sefate sena ha o se tsebe Jonase sefate sena hore se metsi jwang se tlisitswe ke mang mara nkane o befetswe ge setlhare sena se kwa why Jonase o le angry ratu ya le metswalle hoseng ha letsatsi lena unfortunately re phela lefatsheng mo batho ba nang le anger re na le generation e very angry matsatsing a lekgono re phela le batho ba kwatileng meberekong ya rona ha o tsebe o kwatetse ke Mantaha o setsa kwatile mo re berekang teng re bereka le batho ba nang le anger ba dula ba kwatile ka hare malapa rona re na le batho ba o re dulang le bona ba ileng hore ba dula ba kwatile ba bang ba nyetse ba ka hare manyalo mara ka hare manyalo ana ba dula ba kwatile ha o botsa hore o kwatetseng o tla o bolella hore ke kwatetseng ntate wa ka ya sale a ntlogela ka gola boima a sa re letho ka nna re phela nakong eo bomme ba lahlang bana to an extent ya hore ngwana o gola a gola ka thata a godiswa ke di-family a golela strateng a godiswa le ke batho ba ntseng ba mo hlekefetsa today o ka re o lelapa o ka re o lenyalo la gage mara le yena o na le anger o kwatile Jonase o kwatetseng a se rona ba itse mme ga wa o laga sorry mara se rona ba itse ntate wa o laga sorry mara bona o kwatile jwang kore o kwatile le ka kerekeng ka mo re kereka le batho ba kwatileng mo Melbourne ha o batla o bona hore motho o na le anger o mo shebe ka dimmitini nthonyane kananyana
yena o phamisitse le so right through o ya kwana ha rona re ya kwana re dula re ipotsa hore hantle re lwa le eng mona re lwa le enga baratua re lwa le motho ya kwatileng hona le batho ba nang le utla ofising mo le ba re moruti wa tseba lenyalo lena le a teka man a go re thuse re leke o le aga most of the time ha ke checka the background ke fumana hore one of them una le enga ya hutseng ka yona. Unfortunately baratua ba bang ba rona ha re a hola ka enga ena empa re inheritile re nkile enga ya batswadi ba rona re nkile enga ya baholo ba rona ebile jwale re setse re fetotse maphelo a rona hore a be toxic ka lebaka la hobane nna le wena re adoptile enga eo re sa itseng. Jonas o etsa hantle ha o kwatile o kwatetse eng go seng ha letsatsi lena mo gotle hape mo botse o kwatetse mo botse motho a gausi le o kwatetse baratua tabena o kwata ha ithomi ka Jonas ile ya bonahala testamenteng ya gale ka Kaine le Abele ha modimo a re Kaine le Abele nketsetseng sehlabelo le a tseba ho ile wa dirala eng mafelelong Kaine a bolaya Abele ka lebaka fela la hobane a kwatile mme o kwatisitswe ke hobane yena sehlabelo sa hae ha se a amogelega empa na file opportunity e lekanang le ya Abele empa palelwa ke ho dira seo Abele a se dirileng ka sheko lena o kwatile ebile o bolaya ngwanabo. Baratua hona le batho ba bolayang bana ba bona ka lebaka la ho kwata ka lebaka la enga. Mohlomong Yesu wena ha o molai mara wa tseba ka hare pelo ya hore hona le o mohloileng wa lelapa la heno o ntse o rapela o le mme kapa o le motjha kapa o le ntate ya kenang kereke hona le o ntse o bua mantswe a na reng le lefu la hae nkeke kaya o mo kwatetse. Jonasi ana o etsa hantle ha o kwatile na o kwatetseng o seng ha letsatsi lena bona Saule le Dafita ba kwatisa Saule o kwatiswa ke ntho e nyane ebile motho a ka re useless mohlang Dafita a buang a tata ho bolaya ba Filista ha tla thabile basadi ba mo bethela megolokwane ba re Dafita o bolaile dikitikiti Saule ena o bolaile magolonyana ya ba Saule o swelwa ke enga a kitimisa Dafita a monyaka bosule mosiare a batla ho bo bolaya. Wena Jonas o kwatisitswe ke eng o nkane o tshwana le Saule o kwatetswe fela hore batho ba bethela o mo megolokwane. I always say how batla o bona hore o na le enga o shebe ha motho yo le next door le wena a hlahelwa ke ntho e ntle. How do you feel? Ha o ka bona Mofokeng a le gausi le wena dintho tsa habe di popa o bo sa thabi ho bona le ntho o isang bohloko tseba ngwane se a ratehang hore le wena o na le enga. And unfortunately o 5 to law lengwelang how see 2 minutes to or 5 to because now how thabele ho bona motho yo mong a hlaelwa ke dintho tse ntle enga ena e overclouda bophelo ba ha na le batho bana ba re ba ditsang ka hore ke ni narcissist ba ro narcissist o toxic ha se wena ke enga o nang le yona. Bana ba rena matsatsi ana manyalo ha last ka lebaka la hore ba kwata ka pele o motla o bolella ebile a re nna o tshwanetse a ntlwaele moruti o tshwanetse a ntlwaele hore ha ke kwatile ha ke kwata ke a kwata o tshwanetse a ntsebe hore nna ha ke kwata ke a kwata and ha ke kwata le beke ke a epaka le thuthu ya ka e dula e dutse monyako kolo e dula e lebelletse kwa ha e tsena ka garage kena ka reverse hore anytime nka nna ka park phone ya hae o speed dial hore ha o ka ntina fela ka kwata
ke tla founela mang a tlo llata le ba geno a ba negotiata magadi o ba thipa lo ba thipa bo malome le se ke le lebala go ba botsa gore nna ka nkwatisa ke a tsamaya kore le ha re amohela magadi a hao re setse re wa banka kae mo re tseba gore anytime a ka nna a tla tlo batliwa because re a o tseba gore o se fela pelwana o kwata-kwata ka pele ba ratiwa ga ke tsebe gore ke nna a studišitseng di-relationship gagolo ka re kamo le kile la bona bommeleng tate gore bana ba rona matsatsing a dintho tsa bona a di tsamaye gantle manyalong le di-relationshipeng ka lebaka fela la enga ba bang ba re mojolo o dira eng ka se bueng sefaleng mone re na re etsebetšweng re ekwa no bomme ba rena ke se utlwe ba ge lenyalo kapa mojolo o dira eng ke lena generation ya gona jwale because of lekwatile le angry dikolong barutisi a ba sa rona o le ruta ga botse because le angry ngwaneno ga o mo ruta o ka re o mo dira ntho e bohloko o ka re wa mo punisha ha o retsa mo dira homework ha o kositse homework keng o a kwata wa tinega because o na le anger to an extent ya gore ha o mo reprimanda o setse a bona gantle gore a ka o tshwara ka di-face o le mistress kapa o le teachere wa gage ba ratiwa re ka re o lefatshe le angry generation ya rona e kwatile tsona se o kwatetseng ke rile le ka re o dikereke tsa rona re kwatile that's why some of you le a koleka mara re le go tla kereke to be honest koleke ya hao ha e ka bono sa tsebe ha o e ntsha mo ka enga ha re gone o etsa selo ka yona nka be dirile a memex a tlola gago wa koleka every day mara wa tseba gore eo ya hao eo because o e koleka ka enga e felela dinthong tse re sa di tsebeng mara ya batho ba e ntshang ba thabile ke yone re aetseng ke yone re etsang progress ka yone ke yona e kgonang go etsa dintho tse kaone mara ya hao e na le anger that is why re sa kgone go etsa selo ka yone that's why ha re dula o lebella re dula meeting ka nako ya report ya finance o tla ba bona batho ba kolekang ka anger ha ke re le question ya finance mara o share batho ba kolekang ka anger ha re bala report ya finance o kgona go bona gore bona o koleka ka anger o batla o tseba le each and every cent o re ya kae a lebetse gore ha na koleka o na o pela sefela ke ntsha ganyenyane o mpa tsohle a re ke fa modimo mara o sane o batla an audited financial statement sa maleba se accurate se senang diphoso a lebetse gore o na fa modimo ke enga baratuwa mara batho ba senang enga wa ba bona ha re bua di-financing ba re shota ka bokae re tlatse gore moruti a nna kgone go gola kereke nne kgone o ya pele re shota ka bokae they are willing to always give mara motho ya ntshang ka enga o re tšhelete ile kae nkane ka re lekgotla la kereke le ja tšhelete reporto nkane satle go diragalang ka report ya di-finance o na le enga ba ratiwa ga o ntshetsa modimo tsona se o kwatetseng I'm sorry, that was not for you, it was for YouTube and ke re ke ntse online so ke a batho ba le lena ke a le tshepa go le kwa le ha le ntse ka enna e bile ha le na enna le ntsha ka lerato le thabile go na le mogeko le mong a na bua le motlolo wa hae a re ka hare o motho go na le dintho tse pedi tse tshwanang le diphoofolo ke lerato le pifelo go ba enna mme go wena gore ka hare ho tsona o fepa efeng haholo ha o fepa enga haholo e a hola ha o fepa lerato haholo le a hola at the end of the day rona ha re o lebeletse ha re hloke o botsa gore ke eng o e fepang haholo ditiro tsa hao di a iponagatsa motho ya dulang a rata ntwa a rata enga o kgona go mo bona o e fepa haholo go feta enga e nngwe o mongwe dula a bifetswe
ho feta batho ka moka ka lebaka la hobane enga ya hae baratuwa ke yona e mo etsang hore a feleletse a fetoha to an extent ya hore o fetoha physically lo ya tsamaya ka lebaka la enga sefatlhego sa se dula se sosobana o gola ka pele because of anger. Last week ne ke botsa phuteo ya ka ke re wa tseba Denron kwa rena le dikolobe di ntina dikolobe tsela ha re tsebe monga tsona di tletse all over di tsena each and every yard mo di ka kgonang ha o ka lebala gate o ibusi ko Denron ha o tlo thola dikolobe wena o jadile mabolomo o dirile eng di o senya ha re di nyake dikolobe tsele ka moka re le Denron le di hloile just ka di ke online ne ke tlo le masiona Denron a di hloile ka moka. Mara there's something I noticed few weeks ago. Ntse ke le mo le spakere ke bona kolobe ne ya feta le bana ba yona kolobe le bomme le bontate e nonne ntho ngwa ha ya sa e nonne. Mara guess what, re hloile ka moka Denron bona we ako itebela bona o tloa bona fela tlo ya tsamaya bona o bifa jwang ka lebaka la batho ba babedi ba bararo fela ba o hloile Denron kolobe tsa ona re di hloile ka moka mara di none starting from today ha ka be ngwana se ratang ha ona enga a ko lo nona o bue mantswe a nareng le ha di radical hloya ke sa ja mono hobane enga ya hao o tsebe hore ha se enga e tshwanang le ya Jonas empa ke enga ya motho ya utlwisisang hore Modimo o na le mahao o kgona ho hauhela batho ba hae. Wena o katetse ke batho mmerekong o setse bile o loser weight o stress haka kolobe tsa Denron ka moka re di hloile mara di ntse di nona. Wena o hloilwe fela ke mmangwane fela ha o buisa o rata mara bona fela o sokola jwang bophelong ba gago o tile o stressed o frustrated o anxious o na le depression ka hobane fela o kwatisitswe ke batho ba babedi ba bararo ka hare o kereke ba bang ka be ba tletse ka mona mara ba tsamaile ba kwatisitswe fela ke ntho e one fela kapa motho a mo one fela o mo kwatisitse ya ba wa ara ke sa itsena ebile le mogatlo ke a tlogela le kereke a ke sae ka baka fela la hore o kwatisitswe ke motho wa moane. Jonas o kwatetseng Jonas ba go tshwane le kolobe today man o re le ge ba ka nhlwa ke tlo tswela pele ke se ka bontsha enga nna ke bontshe lethabo ke tlo ba rata ba sa nrate ke tlo ba batla ba sa mpatle hobane ke utlwisisa hore ho kwata o fule motho ka silo. Modimo a letse hantle mme a le thuse ka Kreste Morena ke nya ke re o le ntshwane le dikolobe tsa Denron mara nka se tshwara ke tla fela hlokomela enga ya hao hore ngwaneso ya ratang ha e feleletse e dira hore batho ba o tshabe empa e etsa hore batho ba o rate le wena o rate batho ka Kreste Morena. Amen.